I pozdrav braćo, dobrodošli u moj novi video. Na godišnjem sam, vratio sam se sa mora jučer, imamo još jednu čitavu sedmicu slobodnu, pa idemo za novim obavezama da riješimo malo postepeno dok imamo sada slobodnog vremena. Idemo do brata Namika koji nam je radio ovaj brutalni volan, idemo da ostavimo ove lajsne da se radi u kovani karbon sa crvenim detaljima i to je došlo na red. To ćete gledat, naravno, naredni video će biti gotovo, ovaj ću video baciti kako ostavljamo sve i sve to, pa da imate šta da gledate, pa da bude poseban video kada bude sve gotovo, da i to vam mogu fino snimiti i ubaciti kadrove, a sutra nam dolazi, ako Bog da, plastika od motora. Malo smo i motorni prostor sredili, inače to je trenutno ova tematika ovoga videa. Ovo je samo naknadno, znači ove lajsne uspjeli smo se ubaciti sa bratom Namkom da nam i to uradi, da i to završimo, da upotpunimo tu tematiku unutrašnjosti. Malo pomalo, ja svaki put kažem to je to za iduće sezone, ali evo vidite kako ugrabim vremena i svega i prostora. Idemo, pucamo, idemo, guramo nove pobjede, ovdje ga mora da se sija brutalno, da ga radimo. Jer ovo je rupa bez dna, znači kad krenete da sređujete auto, samo neke nove stvari nalazite šta bi mogli da uradite u vašem autu. Tako da nadam se da će vam se to svidjeti. Rupe su katastrofa ovom cestom kojom ja sad trenutno idem, tako da nemojte mi zamjeriti, znači stisnuo sam se sav. Sve u svemu, idemo kod njega, pa ću vam se javiti kada stignemo, kad budemo sve poskidali. Pošto imam je ovo ambijentalno, morat ćemo nekako da ga izlijepimo, da malo se strpimo sa tom onom ružnoćom dok ne budu lajsne gotove i sve to, ali za ljepotu vrijedi čekat, opet vam ponavljam, i onaj volan i bez krova smo se vozili, bez svega, znači katastrofa, ali da ga se opet raspa, taman ga sastavimo. Majice je tu, Bloodline Crew, vidio sam da ste brutalno izgrmili, svidjelo su vam se majice i svašta nešta, ali evo i vas, braću koja gleda na YouTube-u, koja možda nije ispratila proces, vamo, pitali ste dosta vas da želite da kupite majice, gdje možete da ih kupite, pa evo ja da vas pitam iskreno, ako želite mogu napraviti neki dizajn posebno da bude kao moj merch. I sav taj novac koji budemo zaradili od merča ćemo da ulažemo u audio i content, da vama iskreno tako mogu da snimam, a isto tako da ubrza se malo proces. Pa eto, recite šta mislite, pa ćemo da vidimo, eto napravit ćemo neki dizajn, ako vam se svidi onda ćemo da pucamo, da im printamo i da radimo, jer stvarno majice su brutalne, vidjeli ste na skupu, a i dosta raje na skupu je reklo da su fakat brutalne, da je nešto ono što nisu ne vidjeli na našim prostorima, i dosta ovih klubova je pitalo gdje mogu isto da urade ove majice, tako da ništa, eto da vam ne bi sad duljio, nismo se dugo vidjeli, pa evo da vam malo kontenta snimimo šta se, kako se dešava. Brat Isak je ubio motorni prostor, vidjet ćete tu nastavu kad nam stigne, kad ga postavimo. Uradili smo candy red sa šljokicama i okolo, a unutra smo samo glossy znak uradili, glossy crni znak, Audijev TDI znak i ona 4 kao rubrike, one što nalaze. Uglavnom vidjet ćete kad stigne sve, pa javljamo se kad dođemo sad kod Namika i budemo skidali sve ovo. Ljubim vas, brate. I evo nas kod brata Namka, Trako dizajn, evo i on je majice nabavio. Evo, sad je firma, opasno. Lajsu smo skinuli, izgleda da neće mi morati pjeviti, jer ja sam kod Garča, brata, ovo zalijepio ovim, kako se zove, ovim ljeplom, i ona će stojat, tako da ćemo sad kad im budemo skidali, će jedna labava biti. Ovo ambijentalno, nadam se da neće spat dok on to sve ne završi. Lajsne skinute, sad moramo da skinemo ovaj quattro znak, on će se vjerovatno morati ukinuti iz razloga jer ne more drugačije, moramo ga izravnat i onda dio oko mjenjača. Vidit ćemo možda i ovo sad skinijemo da i to presvučemo u alkantaru crnu da se uklopi s tematikom volana, ali sad ćemo i kad budemo skidali. Kako šta? Kako majstor kaže da može. Evo, rasklopio je brat pola auta. Taman što smo ga sastavili. Ovo će onda skida ovako da ne bi se vraćali pa ponovo skidali za 7 dana, vraćali kako god.
oko mjenjača, no i ono je već izvadio. Sad ćemo i ovi ovdje te držače isto poskidat, da vidimo kako i oni idu, gdje njih može ovo kantaru raditi, a već skidamo sve, tako da eto, to bi bilo to, a mi pićimo dalje. Evo nas, vraćamo se kući, malo smo sjeli s Namkom, družili se, sve je poskidano. U rasulu je, znači, haus. Malo je sad neobično kako nema ničega unutra, ali eto, za ljepotu vrijedi vraća čekati, strpit se, bit će ono brutalno, uklopit će se tematika s volanom. Malo smo sjedli i pričali, bili smo se nešto dvomili, pošto on isto sprema još neki volan. Ovaj volan će svakako biti na prodaju. Radimo drugi volan, znači isti fazon će svega biti, samo što ćemo ovdje bubrege dodat i ovdje malo agresivnije isto bubrege, da to još bude ljepše sportski. To sam rekao svakako i ovaj volan kad smo radili, da će to biti u planu, da ćemo nekada samo zamijeniti volane, ovaj ćemo prodati, tako da nije ni to ništa sporno. Pa smo bili se čak i dvomili, pošto ja ambijentalno i zvijezdano nebo držim na plavo ljubičastoj boji, pa smo se dvomili da li da radimo i taj volan i sve ove lajse odmah sve u plavo, i onda bi morao i ove pojaseve mijenjati svašta nešto, jer ja takvu tematiku držim unutra i eto, kameleon šajba je u plavoj boji. Tako da ono, baš sam bio u rasulu, u razmišljanju oko toga, ali nema veze, uraćemo sad crveno, on će s vremenom kupiti ove lajsne iste kao moje i urati ih u plavo, i urati taj volan u plavo, i samo naknadno ćemo nekada da zamijenimo. Za sad ćemo da držimo sve crveno kako je i sada trenutno kako stoji, tako da to nije ništa sporno. To su i neki planovi koje je spreman za sve vas, kontent se vrti. Rekao je da bi trebalo biti gotovo do kraja sedmice, ako ne do kraja ove sedmice, do kraja sljedeće. Nećemo požurivati, vidjet ćemo kako se bude išlo, malo imati i detalja, baš da se ubode, da se bude kako treba. Onda naravno imamo skup u Novom Sadu na koji možda odemo, vidjet ćemo nešto, ja i moja ekipa se dvoumimo, oni su već rekli da žele da idu. Pa eto, vidjet ćemo ako Bog da odemo i u Novi Sad, eto da idemo na taj skup, pošto je ostalo samo još par, eto nije, ali sve su malo dalje, tako da idemo u Novu Gradišku, ja mislim tamo u oktobru ako se ne varam, idemo i na taj skup, smo se prijavili, tako da bit će eto kontenta, što bi se reklo, i zimi, nećete ostati oštećeni povodom toga. Evo vidite da ja sređujem auto, pakujem ga za skupova, za idući isto sezone i da to se bude cakom pakom. Trebamo i haubu da riješimo, da je ofarbamo, da nas više ne peglaju na skupovima zbog tih sitnih detalja koji su stvarno bez veze, ali eto nigdje veze, nema veze. Jesam izrimovo. Nebitno, uglavnom riješit ćemo i te detalje da ne mogu nam doći na skupu i reći ovo te diskvalifikuje, ne valja, ili ne znam ti nija šta, da ga se radi i pakuje da sve valja. Pehar će doći svojevoljno, šalim se, pehar će doći u svoje vrijeme i kad dođe bit će nešto najslađe i najdraže što se moglo postići. Ne idem na skupove zbog pehara, opet evo ponavljam da ne bi vi srali u komentarima, nego govorim vama te neke stvari za ove ljude isto koji pitaju kako ništa ne osvojim. Samo vam objašnjam kako ta tuning scena funkcioniše. I dosta se para ulaže u auto. Ja opet kažem, vi kupite braćo fabriku i vozate i počnete ulagati ovako kako sam ja, ove neke zezancije, vidjet ćete koliko će vas izaći. I tako da ne može mi niko doći reći ovo je fabrika, sve kad nije, sve je modifikovano i sve se pakuje. U septembru nam dolazi Maxton Lip konačno i to sam kupio zahvaljujući svima vama koji me pratite na YouTube-u. Od te zarade naravno smo kupili i Maxton Lip za Audija, pa ćemo kasnije skupljati i za pragove. Sve u svemu, vidimo se sutra kada stigne poklopac od ovog motornog prostora, što nam je Isak brat uradio, pa ćemo mi te kadrove ubaciti. Malo smo sve to raspričali, nije nas dugo bilo. Pa eto, nadam se da imate šta da gledate, da uživate. Komentari ostavite u komentarima naravno svoje mišljenje o svemu ovome što sam sada rekao, a mi se gledamo u nastavku videa. Ljubi vas, brat. Pa dobro, nije strašno. Stoji se na svom mjestu.
Čekali smo da se malo smrkni, kako se zove, da možemo da idemo naperemo u miru auto, da nije nam ni prevruće i da se mi tome svemu možemo da posvetimo. Sad idemo kod brata Kerima na praonu Hasanal da sredimo Avdagu, sutra nam stiže taj dio da ga postavimo i da završimo ovaj video i da čekamo nastavak, a to su ove predivne lajsne i ovo sve što ćemo da napakujemo kod brata Namika, tako da izdržite. I evo nas, stigli smo na praonu. Ovdje imamo te neke nove stvari koje ćemo kad operemo auto od braće Titanium, tečnost za vjetrobrane, tako da ovo ćemo da naspijemo u našeg Avdagu. Sve sam potrošio sad kad sam išao na more. Moramo da uzmemo, znači, sprej za gume sad, to je za felge, da ih očistimo, sredimo. I naravno imate ovdje sve sajtove sa kojim možete da poručite ove proizvode, sve uz moj promo kod DEANBAZ za 10% popusta. Tako da, naručite sebi nešto sa stranci, što god vam treba za vaše limene ljubimce, sve od auto kozmetike možete da uzmijete preko braće Titanium, brutalne proizvode imaju. Ja im koristim već duže vrijeme i vidite na mom kanalu kako ja sve to sređujem, pakujem, koliko se Avdaga sija, zahvaljujući se njihovim proizvodima. Tako da pičimo dalje, da ga operemo, namažemo, očistimo, bla bla bla, tako da, eto. Brutalno, S300 od brata. Pa ne snimam, bio je sapro, malo smo priječali. Ali meni se počela ova pjena skidat.
Sad ćemo da očistimo volan sa čistačem Alcantare, znači samo uzmete, napišete ovako na ovu krpu i isrljate vaš volan gdje god ima detalj od Alcantare, fino usrljate slobodno. On će da odradi fenomenalno svoj posao. To ćete da vidite sam sekund. Da budemo rukom prelazili. Evo, približite vam. Znači, lagano rukom povlačite i vidite kako Alcantara radi svoj posao. Vratila se bukvalno kao da je tek urađena. Možete malo bolje da vidite. Nakon čišćenja sa titanijevim proizvodom, kako se volan vrati bukvalno na fabriku. Evo, nakon što smo ga očistili, idemo sada naspijemo u ljetnu tečnost za vjetrobrane od titanijuma, pa ćemo u narednim videima da vidimo kako će da nas posluži. Ja sam svoje skroz ispraznio sad kad sam išao na more, pošto je nenormalan pijesak bio, ali eto, da i to iskoristimo i da sesiramo nešto novo od njih. I evo, sasuli smo ove tečnosti, napunili smo ovu bocu, tako da iskreno se nadam da će nas dobro poslužiti i da će se dobro pokazati. To ćemo vidjeti naravno u narednom periodu. A mi privodimo ovdje u kraj, idemo još da namažemo sa pit stop kremom za gume. Ove moje gume, da završimo to, final touch, malo da ovo još prebrišemo, sutra nam ta plastika dolazi i onda ćemo da ga vidimo kako se sija, šta smo mi to večeras odradili. A da ga se sija ko starletna butina. Nema šta, ubili smo ga sa titanijevim proizvodima. Sve se unutra sija, iako je rasklopljeno, ali nema veze, za ljepotu treba vremena. Ja sam pre zadovoljan kako je sve ispalo. Možda i ovih dana odijemo i klješta, ofarbamo. Već je malo počelo da baca na naranđastu. Pa ćemo i malo ponoviti, zašto da ne. Da ga sredimo dok smo na godišnjem, dok imamo fore za sve ovo. Sad pičimo kući, gledamo se kad nam stigne maska, braćo! Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I evo ga, braćo, stigao nam je paket od Isaka, brata, znači stigla nam je maska. Pošto je malo sad agresivno upakovano, ja sada ugasim kameru i da otpakujem i da postavim na ovdagu i onda ću da vam upalim da vidite kako je sve ispalo. I evo ga, postavili smo ovu plastiku koju je brat Isak ubio, znači sad ćemo malo ovo, sam malo briso, još je to mokro, moram to fino očistiti. Šljakice, Candy Red je okolo crvena. Ovo smo uradili u Glossy Black. Ovo je Isakova inicijativa da se ostavi ova tekstura originalna od ove maske.
da dobijemo ta nešto da ne bude prenađiđano. Ovo smo ofarbali u glosi i TDI znak. Mislim, stvarno je ono lijepo taj dodatak. Još kad dodamo vamo onaj držač haubi, što bude ovako. Moja je greška, malo smo imali tehnički problema. I ovo će ovako sad izgleda na skupoma. Ja mislim da je ovo baš brutalno. Jo, Isak, brat je ovo upakovo, znači životom, tam jedan sam ja to sve po skidu. Ali stvarno brutalno izgleda sad s ovim dodatkom što imamo. Evo, stavili smo njegov stiker ovdje koji isto tako taj neki fazon, baš brutalno izgleda do potpuni ovo. Nisam mogao bio utuzu da skinem ove plastike, to ću nekad naknadno kad auto bude stojalo i onda sam poskidati i ovo ofarbati u glosi ili nešto u Candy Red isto, pa malo izmiješat da se dovrši, ali u svakom slučaju meni je ovo savršeno, jel da ga je sad baš brutalan kad se odje na neki skup i kako sve ovako lijepo izgleda. Došlo je sad sve do izražaja. Da, kad se otvori hauba da ima makar nešto da je rađeno, da ne bude sve sama fabrika. Sad će narod misliti da je ovo S3 bukvalno, zato što ima ove crvene boje. Mislit će ljudi da je benzinac. Neka, ovo je 2.0 TDI truhlo. To bi bilo to od ovoga videa, nadam se da ste uživali koliko sam ja sve ovo vrijeme dok sam ih postavljao, sređivao, čistio, spremao se za skupa. Iduće sedmice najvjerovatnije da idemo u Novi Sad na skup kao ekipa, pa eto vidit ćemo šta bude i kako bude. Ali ovo je sad brutala. Sviđa vam se ovaj dodatak, a vidjet ćemo u narednom videu, prije naravno skupa u Novom Sadu, vidjet ćemo da li će nam se fino da završi ove unutra plastike i to što radimo. Tako da gledamo se, braćo, u narednom videu. Ostavite like, share, subscribe, ostavite u komentarima kako vam se ovaj dodatak sada sviđa. A mi se gledamo nekom drugom prilikom. Ljubim vas, brat.